završna slika i, kao i svake godine, najsvečaniji trenutak priredbe. Poslednji metri 38. po redu štafete mladosti. Pioniri i devojke u narodnim nošnjama idu u susret poslednjem štafetaru. Čast da na završnoj svečanosti ovogodišnje proslave Dana mladosti u ime omladine naše zemlje preda ovogodišnju štafetu mladosti, simbol ljubavi i odanosti delu druga Tita, pripala je Cirilu Zaplotniku, individualnom poljoprivrednom proizvođaču iz sela Letinice kod Kranja. Evo, iz kupole sa centra stadiona pojavljuje se Ciril Zaplotnik, noseći štafetnu palicu. U ovoj palici je poruka omladine Jugoslavije u kojoj, pored ostalog, piše: kao i u svim trenucima našeg radnog svakodnevlja, i ovoga puta u našim mislima i srcima postoji jedinstveno osjećanje i poruka da živimo i da se borimo titovski, da gradimo Titov put, da jačamo bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti, gradimo socijalizam i samoupravljanje, da čuvamo mir i sledimo politiku nesvrstavanja. To je tekst štafete mladosti koja je krenula iz Prilepa 21. marta ove godine, a Ciril Zaplotnik je prinosi svečanoj loži stadiona Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Tovariš predsednik, prinašam štafeto mladosti, v kateri bijajo naša srca. Simbol naše ljubezni do tovariša Tita in zvestobe njegovemu delu. Nosilo jo je tisoče rok pobratene mladosti socialistične, samoupravne in neuvrščene Jugoslavije. Štafetu prima Bogić Bogićević, predsjednik konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.